Horas. Asas.
amu ang bidul nawi. Ito alam pasatok muna to kami. Gayo matutu ihahaduli. Orang nang tutu kamu hahadoli so songone diang gidoli. Silas ni roha nami do tutuon namaras ni roha didikyon. Muna hahadoli so songone tuang gedoli. Jadi ada orang tutu so hubasahat ala takas tutu bolos yang kami napoto sempat debata nang nahami marulaun ale ang gidoli nami do marulaun. Komparan ni opui tuan somanim bili mana poso tuan maruji utakaul. Di pasat tamu do tutu songon si Leon songon si Paulo Kosalo jadi hami.
parimu